Mu gihe hakomeje ubushakashatsi ku cyavura COVID-19 ikomeje guhangayikisha abatuye isi kugeza ubu ngubu, Abanyafurika bijunditse abashakashatsi b'Abafaransa bagaragaje icyifuzo cyo kugerageza urukingo rw'icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko gashya ka coronavirus rugomba kugeragerezwa kuri uyu mugabane. Kugeza ubu ngubu nta muti cyangwa urukingo rwa COVID-19 ruraboneka. Inzobere n'abashakashatsi mu by'ubuzima barara amajoro ngo bashake umuti cyangwa urukingo rw'iyi virusi, ariko nta n'umwe urabigeraho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko nibura bishobora gutwara amezi asaga 18 ngo haboneke urukingo rushobora gukoreshwa n'abantu mu kwirinda COVID-19. OMS igaragaza ko nta kigo gifite ubushobozi bwo gukora urukingo cyonyine, kuko hari intambwe bisaba kugira ngo rwemererwe gukoreshwa. Nko kuri COVID-19 gukora urukingo bisaba ko hakorwa nk'urukingo rubanza kugeragerezwa ku nyamaswa, ku buryo rugomba kwemezwa ko nta kibazo rushobora guteza umubiri w'umuntu. Ni ibisanzwe ko iyo mu gihugu hari icyorezo hakorwa inkingo zakwifashishwa mu guhangana nacyo. No kuri COVID-19 niko bimeze. Nubwo inzobere muri OMS zagaragaje ko urukingo rwa COVID-19 rushobora kwemezwa hagati muri 2021, hari abashakashatsi batangaje umushinga wo kugerageza urukingo rwabo rushyashya bakaba barugeragereza kuri uyu mugabane. Bagaragaje ko bateganya gukoresha Bacille Carimete Guiere, ibyo bita BCG, abazi iby'ubutabire murabyumva cyane, mu guhangana na coronavirus. Urukingo rusanzwe rukoreshwa mu guhashya indwara y'igituntu ndetse rukaba rusanzwe ruhabwa abana bakiri bato. Mu kiganiro kuri televiziyo ya LCI yo mu Bufaransa, umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi mu bitaro bya Cochet i Paris ariwe Professeur Jean Paul Mira ari kumwe n'umushakashatsi mu kigo gishinzwe ubuzima n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi mu Bufaransa ariwe Professeur Camille Roche, batanze igitekerezo cy'uko igeragezwa ry'urwo rukingo rwabanza gukorerwa muri Afurika. Professeur Camille yagize ati, hari aho byagaragaye ko Bacille Carimete ariyo bita BCG ifite ubushobozi bwo guhangana n'indwara z'ubuhumekero nk'igituntu, ibicurane nk'uko byagaragajwe n'izindi nyigo. Abajijwe kwigeragezwa rikorwa ku barwayi, yavuze ko hari ibihugu byinshi riteganya gukorerwamo. Ati, hari igeragezwa ribera mu Burayi no mu Bufaransa, hari iryisumbuye rizakorerwa muri Australia. Igitekerezo gihari ni uko inkingo zajya zihabwa mbere abarwayi bahabwa imiti, hakarebwa ingaruka izabagiraho n'ubushobozi ifite bwo guhangana na COVID-19. Professeur Jean Paul Mira yahise mubaza ikibazo kigira kiti, iyo nyigo ntiyakorerwa muri Afurika? Hatari udupfukamunwa, nta buvuzi buhamye, nta buryo bwo kuzanzamura indembe, ibyo bita reanimation, nk'uko byakozwe mu zindi nyigo nka sida zakorewe ku ndaya zari zugarijwe cyane. Ati, ni iki mubitekerezaho? Professeur Camille Roche yamusubije agira ati, turi gutekereza ku nyigo twakorera muri Afurika twifashishije urwo rukingo. Ndatekereza ko hari isoko rigiye gusohoka, ntibizakuraho ko twanatekereza na hano mu Burayi. Nyamara nubwo Jean Paul na Camille bateganya kugeragereza urukingo rwabo ku Banyafurika, benshi mu Banyafurika babashije kumva ayo makuru babyishunditse ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe coronavirus mu kuyivura hibandwa ku bimenyetso byayo birimo kubura umwuka, gukorora cyane, ibicurane ndetse n'ibindi. OMS ivuga ko inkingo zirenga 200 zimaze gukorwa, ariko nta na rumwe rurashobora kwemezwa ko rwahangana na coronavirus. Inkuru y'urukingo rushya higwa ko rwageragerezwa muri Afurika yikomwe ku buryo bukomeye cyane n'Abanyafurika benshi batuye kuri uyu mugabane. Mu bitekerezo byabo bagaragaje ko Afurika atari laboratoire yo gukoreramo igerageza ribonetse ryose. Umushakashatsi Limusara Alwane yavuze ko biteye ubwoba kubona abaganga babiri bajya kuri televiziyo bakaganira uko umuti wa COVID-19 uzageragerezwa muri Afurika. Yakomeje agira ati, ni uburyo bwo gukomeza gushimangira ivanguraruhu. Icyamamare muri ruhago Didier Drogba nawe yashimangiye ko Afurika atari umugabane wo gukoreramo igeragezwa ry'inkingo. Kuri Twitter ye yanditse agira ati, ntibyumvikana na gato uko dukomeza kubijyaho impaka. Afurika si laboratoire yo gukoreramo igerageza ribonetse iryo ari ryo ryose. Ndamagana ibyo bikorwa byitesha agaciro bipfuye ndetse usanga birimo amagambo y'ivangura. Mudufashe ducungure Afurika ku cyorezo cya COVID-19. Ibitekerezo bya Didier Drogba byashyigikiwe na Samuel Eto'o, umunyakameruni nawe wamenyekanye muri ruhago. Samuel Eto'o abinyujije kuri Instagram yagize ati, Afurika si ikibuga bakiniraho. Naho umunyasenegale
Demba Ba uzwi ku kazina ka Demba Gol wakiniye ekipe ya Chelsea nawe yagaragaje uburakari bukomeye cyane yatewe n'ibyavuzwe n'abaganga bo mu Bufaransa. Yagize ati murakaza neza mu burengerazuba aho abazungu bumva ko bari hejuru cyane ku buryo ivanguramoko n'intege nke biba ibintu bisanzwe. Nicyo gihe cyo guhaguruka tukarwanya ibi bikorwa by'abazungu. Mu gihe izi mpaka zigikomeje hakomeje kwibazwa uko bizarangira, gusa icyo nakubwira ko nuko iyi ngiyi ari B2B outcomes. Naho njyewe wabagezagaho iyi nkuru nkaba ndi Clement Murenzi, nkaba mbashishikariza gukora share na subscribe kugira ngo mubashe kubona inkuru zacu. Ndabashimiye.